दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। So दोस्तों हिन वक्त मां आहियां सियोल कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। All the Sri Lankans, Pakistanis, and Bangladeshis, we love you. ऐं नाइट मार्केट आहे। ऐं वधीक ॻाल्हि इहा त तक़रीबन हिते डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर तव्हांखे नज़र अचे थो ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा माण्हू जेके आहिनि उहे हिते शॉपिंग करणु अचनि पिया। अची विया आहियूं कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया ग्वांजू सॉरी सियोल एंड मुंहिंजा जेके दोस्त आहिनि उहे ॻोल्हिनि पिया असांखे जेका आहे उहा करणी आहे शॉपिंग करणी आहे। सो जिथे मार्केट में वञिणो आहे उहो असांखे मिले कोन पई पर हिन खां अॻु में तव्हांखे बिल्डिंग ॾेखारिया केॾी प्यारी आहे। सभु बिल्डिंगूं 100 माड़ आहिनि, तमामु वॾियूं वॾियूं बिल्डिंग्स आहिनि। बहरहाल लैंग्वेज जो वॾो इशू आहे, गूगल मैप कमु करे कोन पियो, असांजी अंग्रेजी खे सम्झे कोन पियो। बाबा वॾो मसइलो आहे, एॾो सवलो न आहे, वॾो मसइलो आहे। ॾिसूं त असां कीअं हिन मसइले मां निकिरूं था ऐं तव्हांखे सियोल जो कुझु झलकियूं था ॾेखारियूं। We are here. The direction. Straight? Oh wow. What is this market? This is a very good market here. Lots of foreigners here. Wow. See the diversity of people. Yeah. And also Yeah. something very happening like Yeah. like your country or something. Yeah. Yeah. It's a banana. See, it's a banana kind of fruit. Wow, what is this? So आपके दर्शक के लिए कुछ कहना। Yeah. Yellow. Wow. It's all yellow. So दोस्तों अंडरग्राउंड मार्केट आहे ही। हाणे तव्हांखे वठी था हलूं, ॾेखारियूं था अंडरग्राउंड मार्केट। ऐं केॾी साफ़ सुथरी आहे, क्लीन आहे डेफिनेटली। तव्हांखे त अंदरि गाॾियुनि जी रश कोन मिलंदी, सिर्फ़ु माण्हू हूंदा जेके पीसफुली शॉपिंग कनि था। नो डाउट थोरो महांगो आहे साउथ कोरिया ओवरऑल। हितां जो जेको शॉपिंग जेके आइटम्स आहिनि हिते जेके शयूं आहिनि उहे ॾाढी महांगियूं आहिनि। बहरहाल सोचो कि ॾाढी ज़बरदस्त क़िस्म जी मार्केट आहे। तव्हांखे सियोल जी हिन नाइट मार्केट जा नज़ारा करायूं ऐं पोइ वरी अॻिते वधूं।
जगह है सियोल नाइट मार्केट में हमारा वायलेंस हो रहा है कोरिया में ईअं आहे त रोडनि ते मुख़्तलिफ़ जेके आर्टिस्ट आहिनि उहो पंहिंजो फन ॾेखारींदा आहिनि ऐं माण्हू न सिर्फ़ु इंजॉय कंदा आहिनि बल्कि हिदायत बि ॾींदा आहिनि इन टर्म्स ऑफ द कैश So we are in the Seoul and I have found luckily another YouTuber here. Hello. So can you introduce to my audience? Yeah, please. My name is Korea Brewing Adventure. I've lived in Korea for 10 years. I talk about alcohol production. I talk about history. I talk about politics. Anything about Korea, I talk about that. Yeah, and you mentioned the democracy and documentaries like that. Yeah. I have my own little video that I made on my channel about Gwangju and how the people in Gwangju kind of rose up against the government in Korea in the 80s. Yeah. John Duhan, fuck you, you're a piece of shit. Yeah, fuck you too. He died a few months ago, so I should be okay. But fuck you. I hope you die in hell. Yeah. Anyway, all the Bangladeshi viewers, you're Canadian and Korean viewers, we love you. Yeah. Actually, I'm from Pakistan. He's from Bangladesh, and he's from Sri Lanka. We are from 3 countries. All the Sri Lankans, Pakistanis, and Bangladeshis, we love you. Please come to Korea and enjoy the sights here. They love you, you love them. Yeah. We all What's your love channel you. name? What's my channel name? Korea Brewing Adventure. Wow! So you have to follow the Korea Brewing Adventure and see Korea. So have fun. So this is a subway? Yeah. We have to use the card here? Is this ours? Open his legs. Let's go.